kay panipon wanan wow na raksto pon peyo wow ki sanan kan ko. Lukan ko na nalang ko ng kanyay ko. Wow choro rong sa palmachay kop na, karyang kop na. Speaker ng legislature sa ko pong labalabakan ng kanyang siya kumumot sa government o chon pon peyo sa Pachawan lugar kupuran koros o ng sa palmachay kong ramot. Ngay sa rin Nicolas mapan Pachawan kalili kukupurakan hautapan sa palmachay kong ramot. O yet haralapan sa palmachay kong kan kayo kasaraw yung solar farm nanwain matananim kornyaw kasaraw yan kaulan puko o kasalo uyapan tatawakan kamatungkan hong sa palmachay kawapan ramen muy mau deliberation day riyakute sa tuwang kayo sa palmachay kung ranwaj pansang matananim wain ponpil Niyo ko sumiyay sa kayawan para yakatay sa tuwaw kanyan Pompey Utilities Corporation TPUC o Wayne matananim pachawan niya kayo kasaraw yung solar farm may pachapon langas ng Wayne matananim medyo niya walang sawas may pachota sang government and Wayne New Zealand may pachapacha ni China milyoneo point silo Met point sa wasawa pani uyapan tato kan panyanian nanwain matananim o pinanwain porpin. Nintuan kami san me project watch pan sa wasawa uyapan tato kan ton langa solar sang kilowatt wana puke ang kilowatt walo puke si sapayo o apol pan tipsong tato watch pan bacho Pan Panian Pompey Utilities Corporation, TPUC. Nanuyapan katokan kasarawaj may pachuan niya sa karatan kosong yay Pedersen said that Mr. Pedersen said Mewya Chairman and Port and South Non-Government and Wayne Matalanim. Nanatuan sa kartay pachuan kasalita may pachuan walyanti Menin katab lapalapan Wayne matananim o chon tatongkan korosan government and Wayne matananim o pachawan kasamo haramas koros hong nan kasarawaj o bin pachawan muya chungal kapem hong sapal machay government lapanapasam yang ako panyan PUC puya kita tapos chaka paita nan Wayne matananim. Program kasarawaj pachuan saklan na samsanan kanin Wayne matananim. Niya pachuan kasalita sangan kamaukan na Wayne matananim pan pachuan aliti sang niuyapan tatokwas hobin pachuan muya chungal kapem ang railakan me pachuan muyata sawaswaj ang Wayne matananim. Hap Melen Government and Wayne New Zealand Puwag sawaswat utan pan sa wasota, Wayne matananim, pil niyan sa wacha, pil pan sa wasa, Wayne porpin. Kanayawan sa palmachay rongan watch pil pan sang panon niya Wayne porpin, niya ko sriyay sa kriyawan bari agate sa tuwa kulak siluwalak mo rin sa was, kasaraw yan kaulan pukayo pachuan miyang yung railakan, Mekap nan Wayne Pompey Honorable Marcelo K. Peterson, pachuan itiyata o pachuan nalitiar kamalaman, and legislature patwabakan Wayne Pompey, Hong Pukoan, Board of Directors, and Panyan Review Personnel Review Panel. Hoiray pukat siya Mr. Wallet Elias, Mr. Custer James, o Mr. Johnny Atlee Jr. Kasaraw yan kaulang kowach pachawan muyang nan conference room laut nan opsan kop na me pachapay na palang kolonya Wayne Pompey. O me pachawan ta kaulawach yay sa palmachay kop na Wayne Pompey, Honorable Marcelo K. Peterson. O kansaklan sa palmachay rongan ranwach pampit panyan komatong, pansang panyan komatong Wayne Pompey. Yay uya panapani sa palmachay komatong and ran and muy mau deliberation day.
Penye na bali kamatangan Pompey, te penye sport and Pompey, pacuan capiatar, yatato ka na pali. Sabon macam kamatong ka na ang kawapan ranen muy mau celebration day, mewain Pompey pan pacuan tawyang lale, 9 sampung September, riyak day Sabtua. Nanu yapan tatokan kawawi ranen muy mau celebration day and barwach, pan pecho numo kay ye kamatong nyakyu ang wololi kamatongan pelopol wololi kamatongan basketball wololi kamatongan micro all around kamatongan pampap kamatongan changachang nan kuman right sarikan me pachpacha nan pin kaisu opin kawalo kamatongan right sarikan me chinganan kianan choro o kamatangan changachang nan kumanirailakan menaw. Kamatangan sakar o kamatangan pok me chow-chow te weightlifting. Uyakan tatokan kamatong bukat pag chapta te bacawan chapta nan win pompe nan pungan way kanan pompe. O pan bacawan sakla ran and kasarawi and ramen muy mau celebration day. Yei ni September sakay riyakti saktuwa. Main ko yei nacakan hautakan sakon macay ron watch kanamanan kupuran koros o kasalenya.